Uskrs je definitivno nešto što je obeležilo 7 dana iza nas. Osim što se Vlada Stanojević na Pinku obraćao gostima sa "Hristo se rodi", pažnju su nam privukli i ostali. Evo, na primjer, voditeljka televizije Avala. Citiram: "Dobrodošli i neka i u vašoj kući Hristos vaskrsne u svakom jajetu, pa i u čuvar kući kako Biblija nalaže, baš kao i evo kod nas u studiju." Ja zaista ne znam koju si ti tačno Bibliju čitala, ali čini mi se da si se nešto malo istripovala. Joj, Allah se uvali. Tokom prethodnog vikenda smo u nekim zabavnim emisijama imali priliku da čujemo i neke tužne priče. Konkretno, srušene snove Ivana Gavrilovića. Citiram: "Od uvijek sam hteo da izađem go na scenu i da pevam, ali mislim da to naša deca ne zaslužuju." Pa ne zaslužuju, Ivane, ni odrasli. Nismo ni mi baš ništa toliko zgrešili da zaslužemo kažnjavanje. Da je recimo to predložila neka druga osoba, to bi bilo okej. Evo, na primjer, Soraja, koja nas je ove nedelje počastila izjavom. Citiram: "Ljudi, u mom timu se stvarno svi trude oko mene i kažu mi da bi stvarno radili u meni." Mala je gluplja nego što sam mislio. A realno, ko bi mi zamerio? Dalje. Voditelj televizije Avala u vestima. Citiram: "Odlukom suda ubijeni je osuđen na 10 godina zatvora." Eto, jadan čovek, em ubijen, em osuđen zato što je ubijen. Ali i takve stvari umeju često da uliju lažnu nadu. Pa sećate se čuvene izjave premijera Mirka Cvetkovića. Citiram: "Svi poginuli u Kraljevu će dobiti svoje stanove." Bravo, Mirko Carino. Da se vratimo mi malo voditeljima. Ili još bolje voditeljkama. Idemo na Studio B. Citiram: "U beogradskom naselju Rakovica nastavljaju se sukobi između demonstranata i napadnutih Roma." Pa dobro, to je već slučajna greška. A da li je Lea Kiš slučajno izjavila ili je možda samo nama malo pokvarena mašta, to sami procenite. Citiram: "Pa dobro, ajde, ja bi sada zamolila sve goste da dođu kod mene i da se svi tucamo. A co ćete vi prvo mene?" Mislila je na pevača Acu Ilića, dok je faca njegove žene Biljane bila doslovno neprocenjiva. Koliko šokantno face ljudi umeju da izgledaju, videli smo i u kvizu kod voditelja Dejana Pantelića. Citiram: "A evo nama i jedne vesele takmičarke, dobar dan, a vi ste?" Sa druge strane, izbezumljen izraz lica i odgovor: Milan. Deki, ne bi da paničim, ali mislim da bi te Milan sad malo prebio. Bežimo i mi na vreme i prelazimo na naše vesti pod nazivom: Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Prema poslednjim saopštenjima, zahvaljujući Božjoj volji, Ana Stanić vratila liniju posle porođaja. Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić se tucali uskršnjim jajima koje je Ana sama pripremila. Stanija Dobrosaljević dobila vaške. Ma koga ovo bre zanima? Eto, i od nas toliko. Ako i vi uhvatite nešto što bi se moglo naći u retrospektivi, pošaljite na mail na retrospektiva@tediradio.com. Čujemo se za 7 dana. Pozdrav od njega, Marčela, i mene, Enesa.